Tinkunakullanchikta punchaywan munasqa hermano hermana. Kunan día kallpachay munayki, tal vez llakisqa kasayki, tal vez akisqa sonqo, o tal vez ima manchikuyniyki tiyan. Devoción matutinapi Diosninchik parlawasun kunan día. Chayrayku nin kunan día alqoswan loboswan nispa. Mayqintaq astawan piñari, alqospi rikunku lobostaqa astawan piñasta, pero lobos pisqawangu ashka alqostaqa manchikuspa icharis. Niyta munayki alqoswan loboswanqa mana apanakunkuchu, paykunaqa ayllanakunku phiñanakunku icharis. Kay kikinta hermanos iglesia Filipensesmanta paykunaqa apanakusarqanku. Chayrayku apóstol Pablo parlapearqa paykunata nispa kayta, maychus tarikusan Filipensespi iskayniyuq phisqa chikllashqan nin ahinata. Imayna yuyaywanchus Cristo Jesus kawsarqa kikillantataq qankunapis kawsaychik nispa. Apóstol Pablo rikuytawan kayta runa masinkupi alqowan misiwan kawsaspa hinaqa paykunaqa rimanakusarqanku, paykunaqa qhaparichiyasarqanku. Chayrayku payqa yuyarichirqa nispa imaynata Cristo Jesus kawsarqa kay pachapi, kawsarqa noqanchikwan, kay kikinta qankunapis kawsaychik runa masiykichikwan. Amaña tiempota qankuna pierdaychikchu, wasanchaspa, qhaparqayachaspa kayman hank'ayman. Manchari qankuna allin parlaywan k'askaychik, chantapis sonqo ukhuman runa masiykipata yaykuy testimonioykiwan nispa. Ari munasqa kuyamasi, kay faltawanchik hermanos hermanas sonqonpi ichari. A veces aska yachayqa Diospaq qillqasqanmantaqa qhaparqayachawanchik, qhaparichiwanchik runa masinchikta, pero tukuy munakuywan kunan k'umuykuspa hayway kawsayniykita, yachayniykita imaynata ruwarqa apóstol Pablo. T'ukuychaspa devoción matutina nina hinata, enemigunchikqa Satanás kasan, sapawninchikta mask'awasanchik mikhunawanchikpaq, pero Jesucristuman rispaqa noqanchik astawan kallpachakusun, paymanta dependena tiyan sapa día, hinallataq noqanchik atipaspa kasun tukuy huchayikusta. Qan munaykichu atipayta? Noqapis munallanitaq. Kay deseowan kunan día Diospaq chakisninman qonqorikuspa mañarikuna. K'aya watiqmanta suyasayki.